Namuhla it's 15th April 2020, and this is Midweek Sermon by Mr. Chifaro TR. Ndikoda kabone namusinga masiyari namulaedza wenda farisiwa unobva kabhuku ya Yeremia chapter 29 verse 11 usuka verse 14. Verse 11 iri: ngauri ngelekanyo dzine ndakoni elelwa ngadzo nne ndiyadzidiva, Yehova uralo. Ndi ngelekanyo dza mulalo asi dza univhaisa, ndi dza uri ndini nṋe zwa matshelo na fulufhelo. Vakatova mudzimu, haya mafhungo a khou vhudzwa vhathu vha re vhuthubwani, haya mafhungo a khou vhudzwa vhathu vho no khou ṱhuphiwa, haya mafhungo a khou vhudzwa vhathu vho no khou tambudziwa nga vhatambudzi vho no khou vha tambudza zwa vhukuma. Haleluya. Vhone vha re vho Tshifaro na vha khou ri mini na? Arali ra vhala verse 10, Biblia ya Mudzimu iri ngauri Yehova uri nga ngoho hu ḓo ranga u fhela miṅwaha ina mahumi maṱanu na mavhili ni henengeyo Babele, ndi hone ndi tshi ḓo ni ṱola. Havha vhathu vha khou pfa vhuṱungu, havha vhathu vha khou shengedziwa, havha vhathu vha khou tambudziwa nga vhavhusi vhavho vho to ḓivhudzaho vha tambudza. Zwino nṋe ndi khou ri vhakhetho vha Mudzimu, haya mafhungo a khou ḓa kha nṋe na vhone ṋamusi vhane ranga vha ri khou tambudziwa nga nyimele dzino khou ri tambudza dzo fhambananaho. Vhone vhanga vha vha tshi takuwa vha imisa vhulwadze, vhone vhanga vha vha tshi khou takuwa vha imisa thaidzo ine ya vha hone muṱani wavho, vhone vhanga vha vha khou takuwa vha imisa applications dzoṱhe dze vha dzi ṅwala for so many years, hu sina na nthihi ine ya khou vha shortlister, hu sina na nthihi ine khou vha vhidza uri kha vha ḓe vha ite interview, ti tshi amba u tholiwa, hu sina na application na nthihi ine khou vha vhidza uri kha vha ḓe interview. Mara ndi khou vha vhudza ṋamusi ndi ri khotsi vha ṱaḓulu vha ri ngelekanyo dzine nṋe nda khou nielelwa ngadzo nṋe ndi ya dzi ḓivha mani. Vha ḓivha Mudzimu wanga u vha hangwa, havha vhathu vha vha khou tambula vha hange Babele vhuthubwani, vha sa vhoni na chance na tshithihi tsha phindulo ine ya ḓo ḓa khavho. Mara fhungo ḽa Mudzimu ḽine ḽa khou ḓa khavho ndi ḽa uri ngauri Yehova uri nga ngoho hu ḓo ranga u fhela miṅwaha ina mahumi maṱanu na mavhili, 70 years. Hu ḓo ranga ha fhela miṅwaha i re na mahumi maṱanu na mavhili, nṋe ndi ḓo ḓa nda ni ṱola. Vhone we ndi zwone zwo ri vhono fhedza miṅwaha minzhi, mara a thi humbuli yoni swika 70 years ino khou ambiwa hafha. Kha vha tende khotsi vha ṱaḓulu u tambula havho vha khou vhona, kha vha tende khotsi vha ṱaḓulu u shengela havho vha khou vhona. Vhanga vha vha khou tambudzwa vha muḓini une vho mala khavho, vhanga vha vha khou tambudzwa u muḓini wavho une vha khou dzula na mufarisi wavho, vhanga vha vha khou tambula nga vhulwadze ho vha faraho tsha kale, hovho vhulwadze vhu sa tendi u fholani, vhanga vha vha khou tambudzwa nga mbingano ine vha vha khayo, vhanga vha vha khou tambudzwa nga mushumo une vhone vha khou shuma khawo. Nṋe ndi khou nyaga u vha vhudza ṋamusi ndi ri vhone we khotsi vha ṱaḓulu a vho ngo vha furalela, Mudzimu vha ṱaḓulu vha khou vha vhona, vhone a vho ngo fhambana na vhathu vha re Israeli vha 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 khou tambudzwa vhuthubwani. Mudzimu wa ṱaḓulu u khou vha vhona ende u na phindulo. Vha ḓivha uri ngelekanyo dzine nda khou nielelwa ngadzo nṋe ndi ya dzi ḓivha we. Vhone vha ri hai vho Tshifaro nṋe ndi khou tambula nga maanḓa, ndi kale ndi khou nyaga mushumo, ndi kale ndi khou nyaga itshi na itshi. Vhone vhanga you can name them all, hezwi zwoṱhe zwine vhone vha khou zwi ṱoḓa Mudzimu vha ṱaḓulu vha ya zwiḓivha. Haleluya. Havha vhathu vha Babele ari vhanga vha na phisa ḽa 137 Biblia ya Mudzimu yari havha vhathu vha vhuya vha to imba vha ri milamboni ya Babele ndiye ra dzula ra lila, kha miṱu ya hone ra faya dzimbila dzashu, ngauri henengei vho ri thubaho vho ri kombetshedza vha ri rimbe, vhaṱhupi vhashu vha ri edzoni u takala ni ri imbele luimbo lwa dza Tsioni. Na ri ḓo imba hani dza Tsioni? Haleluya. Ri shangoni ḽa vhasili, havha vhathu vha vho ṱangana na nyimele i konḓaho, ndo ri vha lala nga u tambudziwa, vha vuwa nga u tambudziwa. Havha vhathu vha vha khou tambula vhukuma. Zwino havha matambulele haya angavha a ene vhone vha khou tambula hone, hezwi musi vho bva vho ya nnḓa vha tshi humbulo u vhuya afho muḓini vha pfa ṱhoho i tshi rema mani, vha tshi vhuya u humbulo u dzhena nga gete ḽafho muḓini vha wana dakalo ḽoṱhe ḽi tshi ṱhafa, vhone vha takala vha nnḓa mani. Vha tshi humbulo ya mushumoni houḽani vha humbulo uri ndi khwine mushumo ne tshikolo tsho vala, ndi khwine na mushumo ndi ri si tsha vhuyela, ngauri vhone vha khou pfa vha free. Kha vha nne ndi vha vhudze ho tambula havho hune vha khou fhira kha Mudzimu vha ya u ḓivha we, vha songo vhuya vha vhona nga Mudzimu vha
furalela mudzimu fara zwavhuḓi zwavho unazwo u khou ṱoḓa vha ṋea kha vha tende mara hu na tshithu tshine vhone vha fanela u ita vha songo vhuya vha dzula fhasi vha ri nṋe ndi khou fara zwanḓa nṱhaṱho na none zwo nkhulela ndi zwezwi hayi mani hu na zwine vhone vha khou fanela u ita khotsi vha ṱaḓa vha khou vha ṋea assurance ya uri vhoiwe ngelekanyo dzine nṋe nda khou niyelelwa ngadzo nṋe ndi a dzi ḓivha yehova u ralo ndi ngelekanyo dza mulalo a si dza u ni vhaisa ndi dza uri ndi ni ṋee zwa matshelo na fulufhelo vhone vha songo vhilela ndi zwone zwi khou dzhia miṅwaha ya 10 zwi khou dzhia miṅwaha ya 12 zwi khou dzhia miṅwaha ya 15 vha khou tambula vhafho muḓini zwi khou dzhia miṅwaha ya 12 ya 13 ya 20 vhafho tshikoloni kana mushumoni vha khou shuma khawo zwi khou dzhia miṅwaha ya 20 ya 30 vhafho vha tshi khou tambudziwa ngavho vhathu nṋe ndi khou nyaga u vha vhudza na musi ndi ri mudzimu wango vha hangwa mudzimu vha sedza mudzimu ya vha ḓivha mani vha khou tambula ndi zwone vha khou tambudziwa ndi zwone nahone vha tou itwa bola ndi zwone zwo luga a vha vhoni muthu kha vhone ndi uri vha vhona muthu a sina vhumatshelo kha vhe ndi vha vhudze mudzimu khou vhona jewelry mudzimu u vhona muthu ano khou penya sa diamond mudzimu u khou vhona muthu kha vhone mudzimu a vhoni shango ḽo valeaho mudzimu a vhoni muthu o valelwaho mudzimu u khou vhona muthu a re na vhutshilo kha vha ḓo ri vhale verse 12 ya ri ni ḓo mbidza na nthabela nṋe nda nipfa ni ḓo nṱoḓa na ngwana ngauri ni ḓo vha no nṱoḓa nga mbilu dzaṋu dzoṱhe a thi nga hani u waniwa nga inwi yehova u ralo uri ndi ḓo ni bvisa vhuthubwa ndi ḓo ni kuvhanganya haleluya vhakhetho vha mudzimu arali vhone vha khou nyaga u ṱanganedza ḓembe ḽa mudzimu ṋamusi ndi hezwi zwine nṋe nda khou nyaga u amba zwone mudzimu khotsi vha ṱaḓulu a vha khou amba tshilimi avha vha ri ni ḓo mbidza mudzimu vha ri ni ḓo mbidza na ya na nthabela nṋe mudzimu nda nipfa haleluya ni ḓo mbidza na ya na nthabela nṋe nda nipfa vha tshi ya phanḓa vha ri ni ḓo nṱoḓa na ngwana ngauri ni ḓo vha no nṱoḓa nga mbilu dzaṋu dzoṱhe haleluya nṋe ndi khou namba u vha vhudza ṋamusi uri kha vha ḓo ḓi gudisa u ṱoḓa mudzimu nga mbilu mani vhone kha vha ḓo litsha u ṱoḓa mudzimu nga mulomo ndi kale vha khou mu ṱoḓa nga mulomo vhone vha si khou mu ṱoḓa nga mbiluni kha vha ḓo mu ṱoḓa nga mbilu kha vha ḓo ṱoḓa mudzimu nga mbilu uri arali na nṱoḓa nga mbilu nṋe a thi nga hani waniwa nga vheiwe mudzimu vha khou ri ṋea fulufhelo ḽo fhelelaho vho a vhudza vhathu ndi zwone vho gidima na shango ḽoṱhe ndi zwone vho gidima na vhaprofita ndi zwone vho dzhena fhaḽa ṱhoho yo vhewa zwanḓa inga isa vasari vho vhewa zwanḓa nga vhaḓinḓa vha mudzimu vhoṱhe hey you have got the power inside you why don't you sit down kha vha ḓo dzula fhasi mani vhone vha ṱoḓe mudzimu nga mbilu yavho yoṱhe mudzimu uri a thi nga hani u waniwa nga vhone kha vha ḓo tou humbulo ḽa mufumakadzi hanna vha ḓivha o vha khou ṱuwa na mukala wawe ḽikana na muhadzi ngawo vha tshi khou ḓi ya siilo u rabela mara hu na ḓuvha ḽithiḽe zwa mu dzhena mbiluni mufumakadzi a ṱuwa yeṱhe mani a ṱuwa ya phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu ari mudzimu wanga kha vha tou mpha ṅwana nahone wa mutukana mani ane ṱhoho yawe i nga ḓo ḓivha luhare nahone ndi ḓo mu ḓisa kha vhone kha vha ḓo ṱuwa na vhone vha yo ita commitment kha mudzimu vha ri hei nyimele i khou ntambudza hafha muḓini ndi khou tambudzwa hafha mushumoni ndi khou tambudzwa hoyu vhulwadze vhu khou ntambudza vha kumedze zwoṱhe phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu vha vale mulomo vha dzule fhasi no zwi tshi hulela no vhuṱungu vhu tshi hulela vha songo vhuya vha amba mafhungo a vhutshilo kha vha tende uri khotsi vha ṱaḓula is in charge mudzimu na ndavha na vhone mani vhone hei vha na mudzimu muhulu a sa baleliwiyo nga tshithu arali hanna we mbumbelo yawe yo valiwa nga mudzimu mbumbelo ya hanna yo vha i songo valiwa nga muhadzinga wawe yo vha i songo valiwa nga iḽikana yo vha yo valiwa nga mudzimu vhone vhaṋe a tambula miṅwaha minzhi mara nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha mudzimu vha vula mbumbelo yawe hanna ṱanganedza ṅwana wo no pfi Samuele na vhone vha nga ṱanganedza ṅwana wavho no pfi Samuele ṋamusi mani vhone vha nga ṱanganedza mushumo wavho mani vhone vha nga ṱanganedza phodzo yavho vha nga ṱanganedza freedom yavho vha nga ṱanganedza mbofholo wafho muṱani hoyo ndi kale vha khou tambula nṋe ndi khou livho ri vhone a vho ngo hwala dzibege vha ṱuwani vhone a vho ngo paka thundu vha ṱuwani vhone vho ḓi dzula fhasi ṋamusi mudzimu ri ngelekanyo dzine nṋe nda khou u elelwa ngadzo ṅwananga ndi a dzi ḓivha ndi dza u ṋea mulalo na zwa fulufhelo na zwa matshelo mudzimu vha ḓivha mani vaisraele o tou vha vhudza ari will stay there for 70 years nga murahu wa 70 years ḓo ḓa nda ni ṱola vhone vha nga vha vho no dzula 10 vhone vha nga vha vho no dzula 15 vhone vha nga vha vho no dzula 20 do not worry mudzimu u khavho mudzimu na ndavha navho nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha u ḓo ḓisa phindulo nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha mudzimu vha ḓo mu vhona nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha mudzimu u ḓo bvela kha vha ise fulufhelo kha mudzimu mara vha songo litsha u mu vhidzelela mani vha songo litsha u mu ṱavhela mukosi mani kha vha mu vhidzelele uri
Ka 14 ati nga hani uwani wanga inu Yehova uraro ndido ni bvisa vutubya. Glory must be given to God. Ari ndido ni bvisa, ndido ni bvisa vutubya abo vanoko ni tambudza, ndido ni vofolola. I will set you free. It is the CV dzina kumwara. Keep on writing. Ngalingola maduva imwe idobvere vasango mushomo ka tode man kangwane CV man asango buyaneta ngalingola maduva do wana pindulo man nendikore mfumakadzi washo koti muhuru wanga kabadzure apo mudini kabatende mani kabatende mudzimu na ndava navo kabatende vashume apo mushumoni vasango resigna kabashume vachiya panda no vasa vafoni no vako vatobora no vako vavenga kabazidivori mudzimu varingelekanyo dzine ndakoniyerekanya ngadzo nendiyadzidiva vasango vononga mudzimu avavoni mudzimu yazvivona uri vana chisamelo chodhara mitodzi mudzimu yavavona uri mutu ane vakodzura nehana ndava navo mudzimu yavavona mani uri vone vakotambudziwa mudzimu yavavona mani uri havanewi na chitu mudzimu yavavona uri rushaka rothe ruvafarasa domete mudzimu yazvivona mani rusashuma vosviko vatanyadzisa mudzimu yazvivona zvothe uri vakukoreriwa mara kotsi vatatu ruvonochira vatovararamurira ngalingo ramadhuva nendikonyago vavudzana namusuri vatambudzi vavo bvu vori kombechedza vari kadimbe neraridoimba hani dzatsioni shangoni lavasiri navone vanga vavudzura shangoni lavasiri mara ndikonyago vavudzana namusuri mudzimu iyi una ndava navona kavaise panda noveya magona pasi mudzimu vari ari nambidzera nga mbiru yanu yothe nendikuri namusi kavadojechitarira ringo ramaduva vatodoba foni vari vochifaro ndovavona mudzimu nevompendura ndovavona mudzimu vone vakodinoenda vachivudza vatu vashango lopili vone vakodinoenda vachivudza mumwe namumwe navo vasangovudzisiwa kavatodzura pasi vana vemirenje vatende kotsi vataturu vashume kavatoedzisa uyu risipi yamudzimu ine yakotoambari mwananga we nidombidza nanantabela nenda nipfa nidontoda na ngwana ngauri nidova nontoda nga mbilu dzanu dzothe ati nga hani uwani wanga ini Yehova uraro. Haleluya. Ndido nibvisa vuthubyani ndido nikuvanganya. Haleluya. Ndido nikuvanganya vone vakodina swiri vone vadina khani vone vaditasa luveledziko nendikori kavadodzura pasi kavari gurupe mani vasedze kotsi vatatulu dzinani la Yesu Kristo vamba mudzimu sevononga vomuvona mara nyimele chidai vavilinganya mani vone kavadotendodzura pasi mani vone vatode chifato cha mudzimu vamuliletsa mufumakadzi Hana. Haleluya. Vamufulilelesa mufumakadzi Hana wealila munna ulaelikana avuyari iwewe ulamuna eli avuyeri iwe nakana zvinovotokambiwa ari atongokambiwa naruti nendikori masiyara dhuva lana namusidzina la Yesu Kristo wa Nazareta kavatode mudzimu vari nidontoda na ngwana ngari nidova nontoda nga mbiru yanu yothe nikunyaka mini vakonyaka mushumo vakonyaka mini ka mudzimu. Haleluya. Vakonyaka muta wavudi vakonyaka vuchiro wavudi vakonyaka muraro apo mutani vakonyaka mini mudzimu uri nidontoda na ngwana ari atinga hani uwani wanga veiwe. Haleluya. Uri atinga hani uwani wanga inu Yehova uraro ndido nibvisa vuthubyani votambudziwa ndizvone mudzimu uri hey this is the time ndiyaudelivhera mwananga ndiyauveya vugarani hau ndiyauveya mushumoni wofaniraho ndiyauveya nemutani wofaniraho ndiyauveya muraroni wofaniraho hey ungari namusi vangatenda mani mudzimu vari hedzi ngerekanyo dzendakoniyelerwa ngadzo nendiyadzidiva vadiva chimwe chipinga richisedzanga nerakavaisara ngayo riyavona izvine mudzimu wakwamba zvinga zvichiri mudzimu vari ngerekanyo dzinendakoniyerekanya ngadzo nendiyadzidiva kavadomburo Yosefa zvomujera chipinga chingafanira adzure vuregirigini yange yavofarao zvomujera mimwa mingana achiposwa dindini aposwa kotoni abva gidimedzwa otangana nanyimele dzikondawo mara at last asvikadzura vutengerekeni havo navone zvavo zvikoudha mani vasangovuya vanyama mani rifunofira nga muliloni richiya madzangani ya vuchiro hezvivone vakotambudziwa vakurugiselwa zvamachero hezvivone vakuvhira vakurugiselwa zvamachero kavazvidivore vatenderi mudzimu varugisa ngandira yavo ngalingwela madhuvai vadonava mirenje ngalingwela madhuvai vadodzura murunzini wa mukona zvothe vari mudzimu wanga ndovavona vachiva mudzimu kaKristu Yesu kavari nditetabhera baba dzina ndila mandala murena wa Yesu Kristo kola mutechelesi pala mudzimu wanga ukoramba ngoyo otori ndikale ndikotambudzwa ndikale ndikotambura ndikale ndikotambura nga vuladzo hovu ndikale ndikotambudzwa nga vatu va mutani hoyu
ndi kale ndiko tambudzwa nga mashaka anga, ndi kale vhathu vha tshi nga vha mboni, ndi kale ndiko tambudzwa, ndi kale ndiko godiwa, ndi kale ndiko nyefuliwa, ndi kale ndiko koleliwa, ndi dzula ndiko lila ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, ndi kale ende vha khou amba zwa vhukuma. Nṋe ndi khou ri masiari a ḓuvha ḽa mudzimu vha ri ngelekanyo dzine nṋe nda khou ni elekanywa ngadzo nṋe ndi a dzi ḓivha. Mudzimu wa tshilidzi hoyo muthetshelesi vhone vha ri ngelekanyo dzine vha khou mu elekanya ngadzo vhone vha dzi ḓivha. Na zwino ndi khou rabela ndi tshi ri khotsi vha ṱaḓulo kha vha ḓisumbedze uri vhone vha mudzimu vha shandukisa nyimele mmbi ya vha mbuya, vha shandukisa nyimele mmbi ya vha mbuya murena. Na ndi vhangana vho fhedzaho miṅwaha minzhi vha khou nyaga mushumo, vha ri u wana mushumo ḽifhasi ḽavho ḽa shanduka, history ya murahu ya thuthela. Baba kha vha tonde vhana vhavho ṋamusi dzina ḽa Yesu Kristo, vha thuthe history ya vhuṱungu, vha thuthe history i sa mbeiho, vha fhaṱe history ntswa kha matshilo a vhana vhavho. Baba ndi khou vha rabelela vhoṱhe nga dzina ḽa Yesu Kristo, ṱanganedzani history ntswa ndi khou ṅwana nga murena wa Yesu Kristo. Baba ndi khou rabela khotsi vha ṱaḓulo nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu, kha vha tonde muthetshelesi hoyo no khou mpfa mani, kha vha mufhilito miṱodzi mudzimu khotsi vha ṱaḓulo ine vhone vha i vhona a tshi ita. Baba ndi khou rabela vhone khotsi vha ṱaḓulo nga dzina ḽa Yesu Kristo, hoyu mudzimu wanga ndi khou rabela ndi tshi ri kha vha muvuletshele a vha vhone sa mudzimu, kha vha mutonde in the mighty name of Jesus. Lord, I thank you. Amen.